Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Ceddeşler, Taşkömürlük Gültuğanlar. Şu Ejekeviz'e geldik bugünkü mümkünçülük çektirilgenlerin bayramına karata öz üstünün ceddeşlerin barına kavar alıp sorap gelip aldıdan Sırtkaruş Azat degen Eneviz'e geldik. Akçabay jardan berip geldi. Anan özgöçö биздин ушу жердештерибизге ушу Ташкөмүр Садар биримдигине салым кошуп, чын ниет менен ушу кечен озада кошкон салым бир соолук иштерге жумшалсын деп ниет кылган жердештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу ташкөмүрдүктөр, дагы бир жолу биздин Россияда иштеп аткан жигит кыздарыбызга терең ыраазычылык. Мына силердин атыңардан Жумабаев Азатбекке Шералы Сыдык көчөсүндө жашаган 3 миң жардам атабыз. Бүгүнкү майрамга карата иштериңерге ийгилик, ден соолук. Çok. Sizleri kollasın. Benden bir razı